Bwa Boniface. Munini wa governor county ya MERU Mutumantu Ethinkia wete kweno batu bo thirikari kuingia wirane burabe kiria karikire mathiko ya KALIUNGA IGEMBE North ya kulikithia okaria dene yantereu akiari mutuma weterera isi yite MERU na bati utira wirane bundi bukuingwa kinyilia ati kweno batu bo kumenyera mioyo yantu na kulikithia okaria miankene. Muthuri Muriogi aina ripoti. Ruwa pole sana the deputy governor wa MERU county inkuwa pole sana kiri family ire iratere endobao nambue it is shameful kana inteto chia ibo sana. Ujo ni munini wa gavana ndene kaunti ya MERU no Mutumantu Ethinkia akeja na pole ciawe nyuma mpithukiro kumira arantu kabomba batigiborai dabangi kugurarwa akigo ntopopo tebokugwirirwa no ntunte kuona ni atia tugeta ringi mutuati oretro umete kuthika former MCA wanto beto ekiongo mheshimiwa George KALIUNGA tuetaringe kuira anto from the same constituency tukebera pole thirikari kuua thirikari kathithia thirikari kuina thirikari witia ikwinama. I think nteto ini batero kinya mwisho na nani nto mutongira mugongo Dr. William Samuel to nejitendene kaunti ya MERU mwambira keto akimugwatongeni no nturiro kona atongeria ba national government baki ya ndene ya county day in day out ikuona nya kwena good relationship ikuona nya kwena good governance na ikuona nya thirikari yetu na antu ba MERU itwetete boya turenda kuwa kiri his excellency the president no ntuneyite MERU ntuko ya Jumamosi. Karibu sana your excellency amna bubu akimwireja na tukimwira eya kana weyite tumurikanie mantu yara ya insecurity atire aria turi mutuati kaelo bando insecurity your excellency no MERU antobetu iba kuendelea kuura wa Tigania West, Tigania East, IGEMBE Central na IGEMBE North antobetu no baukua ito borombo ringi oyaurabo kuibirua other parts of this country kiao kana anto barabange bantora iwingi kinya MERU botuibirua kiao boyokia tuera ikwendekana. Nkuruki agitokira county assembly ya MERU nonto bokurukia budget ya MERU akiwa budget iji egetana ne kutethire kimbantu jegiwiti na mbere kambwe ne boya nonto bwa our county assembly ya MERU itongeretwe ni Mr. Speaker bwana Ayub Solomon Budi no tongeria bwa nyumba nonto bwa gukurukia budget ya mama kana ya thirikari yetu ya county ya mbere 2023-2024 itina issues ndibere ni boya nonto bwa kuwata the development agenda ya mama ya kaende na kuendelea kusupport our government nikenda turitira antu betu ngugi nikenda tumba ku make our people of MERU happy through service delivery na kwa assembly ni boya kirato ni kiu mweto ni yu ruiro kana speed no eu ya kuritira antu betu ngugi na nandi wendi bwawe ndiko na county ya MERU kwembere kwa kagundi gore kathithi wanda nonto county assembly ya MERU ndikurukitie mpese iji kwa tukoromba kinya president your excellency ukija ndene ya MERU government ya mama ni ikite milioni manere ya 50 yara wa requested tuike nende nawo kija nonto kinya budget ya national government ni gukurukwa na arua nawe weye na ira wa twirire nikenda twambiriria waka that park a MERU a youth beto ba MERU ekuru na akuru bona kanya ka kurita ngugi na kinya kwithira ma engineers yetu anto banjara na kinya vijana baraba kenda kwithira bagikuria talent ciao twithira twina guntu kuratumba kuritira mantu ya yau na tukiromba ndene ya MERU county twithira turi the first county ya ku implement that project ya industrial park. Nkiripotera WORLD TV Muthuri Muriogi.